Ovo je najživlja igračkica koju sam vidio. Dobijaj. Ajde. Došli u Beogradi, najnoviji video. Ako ste ovdje prvi put, ja sam John Wulfrik, a u ovom videu moja gošća je Nina. Naravno, zapratite nju na Instagramu jer mi ćemo sa vama da podelimo u ovom videu par savjeta i iskustva koja sam ja doživeo zadnjih nekoliko godina kroz svoje profesionalno fotografisanje, retuširanje i editovanje videa. Subscribeujte se, lajkujte ovaj video i možemo početi. Ja sam došao u Beograd kao tradicionalno kao moj gost. Kao njen gost, eto. Tradicionalno na današnji dan, inače danas je 18. januar i za 2 dana je moj rođendan. Ja sam 18. januara 2014. godine kupio svoj prvi fotoaparat. I taj dan je nekako meni ostao lep u sećanju. I onda sam na isti datum za 2-3 godine kupio 6D, sljedeće godine sam kupio Sigma Art. U suštini poenta jeste, volim sebe da počastim za rođendan, ali ove godine, iako sam sebi opet kupio neke sitničice, podelit ću sa vama par nekih anegdota iz svojih zadnjih 6 godina fotografskog putovanja. Putovanje kroz fotografisanje. Prvo što vam mogu reći jeste da time što se bavim fotografijom sam odmah krenuo drugačije da imam pogled na ceo svijet. Vi kada krenete da fotografišete, vi onda koristite određene objektive koji su širokougaoni, koji su telefoto objektivi i onda primećujete različite kompresije pozadine, primetite različite perspektive. Ako neki objektiv možda ima, na primjer, veliki otvor blende, onda vidite kako je pozadina zamućena, odnosno dobijete bokeh. Kada krenete da tako doživljavate ceo svijet, bude vam, ne znam, jednostavno mnogo sve lepše. I mislim da imamo dvojicu koji nas upravo špiju. Da budu u video. Dakle, prva stvar, kao što rekoh, jeste ako krenete da se bavite fotografijom, nemojte da fotografišete zimi. Nemojte da fotkate zimi. Da. Inače, ovo je još jedan video how to stay alive during the winter. Kao što rekoh, prva stvar, krenete da se bavite fotografijom i vaša perspektiva će da se promeni drastično i onda naravno kasnije možete da skontate, kao što sam ja skontao, da vi vašom fotografijom možete da iz hobija krenete da preokrenete u profesiju, da se bavite time profesionalno. Ali pare. Novac ne treba da bude cilj. Što je veoma lepo treba da radite na sebi i jednostavno da rastete uz fotografiju. Tako je. Ja imam recimo moje iskustvo gdje kada sam kretao da se bavim fotografijom, naravno, hobi, amater, moje je bilo neko mišljenje i stav kao ja sam umetnik, ja neću da idem da radim komercijalnu fotografiju, to nije umetnički, verujte mi, imao sam razne misli. Dok nisam upoznao određene ljude koji su bili sa grafičkog dizajna i ostali umetnici koji su mi malo, srećom, hvala vam, promenili mišljenje i onda sam kroz vrijeme uspio da otkrijem recimo neke stock sajtove koji prodaju baš umetničke fotografije. Ja sam onda bio kao wow, neko hoće da kupi ove fotografije kao koje su umetnički, hoću ja to da radim isto, tako da naučio sam naučio sam veoma brzo da u početku nije sve kao što je Nina lepo rekla, nije sve u parama, već vi trebate da rastete kao umetnik i onda naravno ako ste te sreće, onda uzmete i naplatite sve to. Što da ne? Gde ćemo sad? Opa! I evo nas sada nalazimo se na drugoj lokaciji gdje možemo da vam kažemo sljedeću stvar. Da je još hladnije. Da je sada još hladnije. Nego je u prethodnoj lokaciji. Ostavite jedan like kako se Nina ne bi smrzla. Kada krenete da se bavite fotografijom i otkrijete da možete da od svog hobija dobijate neke parice ili možda da vas inspiriše to što dobijate, kako bismo to rekli, počinje sve... Kao nagradu neku Jeste, vrstu evo. za vaš trud. Jeste. Mnogi danas koriste lajkove za pa otprilike neku valutu, ajde tako da kažemo, na internetu. I ja sećam u početku isto, sad ćeš ti da se nasmiješ,
Svi su me pitali kao ti se baviš fotografijom ili imaš sajt? Rekao, nemam sajt, ja sam amater, a pa dobro, ili imaš Instagram? Nemam Instagram. Nemaš Instagram? I on išto to ono, rekao, dobro, ok, važi. Instagram je veoma lepa platforma koja može da proširi vaš rad do dosta ljudi i da ne samo što skupljate lajkovi kao gradite sebi ego ili nešto slično drugo, već to što možete da upoznate razne ljude. Evo Nina i ja smo se baš sada upoznali posle koliko mjeseci otprilike dopisivanja na Instagramu? Skoro godinu dana, maltene. Jel ima godinu? Ja mislim da je od marta, aprila prošle godine. Prošle koronuše ili? Koronuše. Ok. Toliko smo se dopisivali, toliko smo poruka razmenjivali, nikako da se nađemo, što je prednost, eto recimo Instagrama, gdje ako živite u nekom gradu gdje nemate toliko nekih, ajde da kažemo, istomišljenika kao vi, ili slično mišljenika, vi možete odeti na Instagram, možete da odete naravno na Facebook ili na bilo koju drugu neku platformu društvenu i tamo možete da se konektujete sa raznim umetnicima i da razdijelite mišljenje. Ajde recimo i tebe da pitam nešto, Ajde. pošto se meni ruka ovdje smrzao. Čekaj, ovo da stavimo ovdje, ovako. Opa, može? Dođi ovdje. Sad ćemo da pričamo malo ovako u kameru. Nama je dalje hladno, tako da hlani iz minuta u minut. Još jedan like Dakle, Nina, moje prvo pitanje tebi jeste šta je tebi ili kako je tebi Instagram uspeo da pomogne za inspiraciju u vezi fotografije, da li je proširio možda tvoje ime po cijelom svijetu, da li si dobila razne pozive, poslove ili tako nešto slično? Pa ono što mnogi ljudi ne znaju jeste da sam ja imala Instagram pre ovoga. Opa. Da, jel ti to znaš? Imala si Instagram pre Instagrama? Da, imala sam pre ovog akaunta i tu sam imala dosta pratilaca, po 2-3 hiljade lajkova na slici. Dame i gospode, ja uopšte nemam blage veze da se nalazim pored ovako slavne ličnosti ovdje. Kao što vidite, veoma skromna ličnost. Ali ja sam odlučila da skroz to prekinem i da se ugasim iz svijeta Instagrama. Pošto sam shvatila da to nije ono što bih voljela da radim do kraja života. Dobro. A i zato što je taj svijet nekako postao previše niko više nije uživao u fotografiji, nego su svi nalazili mane kod drugih fotografa ili kopirali jedni druge ili su samo želi, eto, da ih pozove neka proizvodnja vode, keksa ili šta god, što nije bilo poente, a i također sam imala stvari u svom životu kojima sam htjela se posvetim i sve sam to uspjela da ostvarim, tako da... Sada kada si se vratila na Instagram i sada kada imaš svoj lep profil, što smo rekli naravno 5. put, zapratite Ninu na Instagramu, ti praviš veoma lepe fotografije, veoma inspirativne fotografije koje većina ljudi koje ja makar pratim u Srbiji nema i jedan od razloga što se meni isto sviđaju jeste zato što njen rad mene inspiriše. Kao što rekoh, koristite Instagram da inspirišete sebe, ali kao što rekoh, pitanje Instagram sada, kada si na fotoprofilu, koliko ti je sada pomogao da pronađeš, ajde da kažemo, neke slične ljude kao sebi ili fotkanje ili slično, tako da podijeli sa gledaocima. Pa pomogao mi je dosta, mislim zbog toga što sam ga prvenstveno vratila da bi otišla na Instagram stranicu fakulteta na kom idem na master u Španiji i tako sam upoznala drugove i mnogo mi je i drugarice, dobro, ali inače više imam drugarice. Opa, evo ti moje sve drugarice, svi moji modeli, znači, znaš koliko me muški vole, kaže, ali dobro, to ćemo da pričamo u drugom videu. To je neka druga tema. Jeste, eto, pomogao mi u tom smislu i da se nekako povežem s ovim ljudima što sam ranije znala i mnogo je bilo lepo kad su me pronalazili ljudi koji su me pratili ranije i pisali mi poruke kao, tako mi je drago da si se vratila, tako mi je drago da ponovo kao pišeš, spotkaš i to. Ja sam imala i blog inače. Da li ti je hladno? Da li ti je hladno? Da! Da li ti misliš da je danas dobro da ljudi koriste Instagram kao jedinu platformu za reklamiranje svojih radova ili bi možda bilo korisno da se prošire na još nekoliko različitih društvenih mreža ili naprave možda sajt ili nešto na tu temu slično? Ne mislim da je Instagram jedino sredstvo, jedina mreža koju treba jedan fotograf da ima. Gdje misliš da još mogu da nađu dobre inspiracije? Pa mislim da treba svoje slike kačiti na Pinterest. Ja obožavam Pinterest. I'm so grateful that you made that platform. Obožavam Pinterest, odatle nalazim inspiraciju za sve.
ono što bi trebao, od toga kako ću sredim dnevnu sobu do Opa, kako ću To je super. da sagradim kadicu za psa, da mu perem šape. to je super. Tako Bacit ćemo da. neki video sa tvojim kućnim ljubimcima ovdje za ljubitelje pasa. Imam ih 4. Čitavih? Ja sam mislila da imaš 3. Za sad 4, ali na leto ja mislim da ćemo dodati još jednog člana. Opa, thumbs up za još jednog novog člana, eto. Ja bih se nadovezao na te priče u vezi Instagrama. Meni je Instagram pomogao dosta da se konektujem sa ljudima kao što rekao što su Nina i još mnogi drugi veoma dobri umetnici koji žive kod nas u Srbiji, a uopšte i konektovao sam se sa dosta njih koji ne žive kod nas u Srbiji. Isto fotografija mi je dosta pomogla da kako po našoj zemlji obilazim razne recimo muzičke festivale, tako i da idem i preko grane da odradim nekoliko poslova, tako da eto meni recimo je Instagram pomogao gdje objavim recimo portret i onda vidi neka osoba to i onda kaže ej, hoću da mene ovako fotkaš venčanje. Inače, fun fact, fotka o kojoj Hoćeš moje govorim... venčanje da fotkaš? Ostavite u komentaru da li trebam da fotkam Ninino venčanje. Inače, fotka o kojoj govorim je nastala u Bosni kada sam bio i baš je bio još hladniji dan u odnosu na danas. Ja hoću da se venčam na zimu, tako da eto. Ovi se nisu udavali Ovo nije. baš toliko na zimu, ali A nisu, a? ne. Fotografija o kojoj govorim, portret, je nastala zimi, Aha. zaleđeno, ono nije jezero, ono je neka reka usred neke Dobro. šume, pokazat ću ti fotku, izbacit ćemo na ekran da vidite tu fotku. Tu fotografiju, znači zima, led, sneg, vidi osoba i kaže sviđa mi se ovaj portret, još crvenokosa, kaže i vidi kao ova fotka mi se sviđa, hoću da meni radiš venčanje. Tako da, bukvalno, nema Da, to je veze, tačno, da. nema veze s vezom, ali da se nadovežem recimo, ako vi... Ali ona je znala da prepozna kvalitet i trud. Ali stvarno jeste tako. Ono što hoću reći jeste, ako imate svoj stil, ako kroz vrijeme, naravno, kada fotografišete, kada se vežbate, kada se edukujete, kada grešite, naravno, dosta i onda sve te greške vas nauče nečime novim, vi ćete kroz vrijeme da ostvarite svoj stil i taj stil će da bude nešto što vas karakteriše i izdvaja od svih drugih fotografa. Treba vrijeme da izgradite svoj stil, naravno, vežbajte, nije lako jer u početku svi očekujemo dosta, da li će da me zaprati 10.000 ljudi, da li će dobijem 3.000 lajkova ili nešto slično, ali kao što Nina rekla, nije sve do lajkova, nije sve do komentara, nije sve to toliko... Treba to da radite prvenstveno zbog sebe i da uživate u tome što radite. Ako vidite i uhvatite sebe da pravite fotografiju da bi vam bacio srce tamo neki fotograf ili neki kogod, prijatelj, to ne valja. Mama će da vas voli koliko god da su vaše fotografije loše. Šta sam malo pre hteo reći? Kreće demencija. Da. Mozak počinje da se smrzava. Jeste. Gotovo je. Nema, to što punim sada 18. rođena nema veze, već sam mator, kao otišle sve ćelije. Ja se fotografijom bavim već nekoliko godina, mislim da mi je ovo 6. sada po redu, ako me matematika služi lepo. I poenta je što kroz svo ovo vrijeme sam naučio dosta stvari. Eto, Nina, pusti me da probam da budem jednom ozbiljan, 2 minuta, ali nema šanse. Dakle... Onda nisi trebao mene da zoveš kao gosta. Aleksandra je bila na fakultetu, ova zima mene toliko čini da nemam blage veze šta da pričam. Sjećam se da je moja najbolja drugarica, koju ste vidjeli u prethodnom videu, otišla je do Amerike i tamo je bila razmjena studenata i onda sam ja njoj rekao Alex, bila bi super fora da ti nazad doneseš recimo neki profesionalni fotoaparat, ali ona nažalost nije uspjela to da prenese preko granice, ne naravno iz razloga koje vi zamišljate u glavi, ali zato što određena kilaža je bila zahtevna da, jel te, može u kofer, da ne bi plaćala, ko zna koliko se to plaća, inače nebitno. I onda ništa, ali sljedeće godine, kada sam imao prilike da upoznam razne ljude koji su bili na grafičkom dizajnu kod mene u Kragujevcu, onda sam pozajmio fotoaparat i odmah sam se zaljubio. Znači, bukvalno je to bilo jedan dan, što bi se reklo, ljubav na prvi pogled. Prva ljubav zaborava nema. Eto. Ali samo kod aparata. Samo kod aparata. I otprilike je tako krenulo moje fotografisanje. Prva godina je protekla tako što sam
non stop išao i svašta sam fotografisao. Naravno da sam fotkao JPEG, što sam ja znao šta je to RAW. Toliko o tome. Ubrzo sam otkrio moći RAW fotografije, Photoshop sam već poznavao prije toga, onda sam otkrio Lightroom i otprilike sva ta postprodukcija je krenula mnogo drugačije da sija i to je mene krenulo da inspiriše da naravno krenem da kupujem svoj recimo fotoaparat i svoju opremu dalje. Sledeće godine kada sam kupio svoj prvi fotoaparat, kao što rekoh na 18. januar 2014. godine, tada otprilike dosta drugara je bilo na forumu, jao ej ti imaš fotoaparat, ajde da dođe da mi fotkaš ono žurku, svirku i naravno okej, što da ne, em što se ja vežbam, em što volim drugarima da pružim fotografije, volao sam i pre toga da fotografišem, imao sam neke, šta da sam imao neki digitalni fotoaparat, ne mogu se setim. Ne možete uvijek da naplatite svoj rad. I to je u tom procesu dok se učite i dok ne dođe do te neke tačke. Ja tada nisam ni znao da može. Da, pa to. Jednostavno treba da uživate u tome i kao da, želim nekoga da fotografišem. Pa ja svoje prijatelje i sad kad fotografišem, da, Anja, mislim na tebe. Nikad ne plaćam. Ali da, evo, vraćam. Kron. Back at you. Thank you. Svakako, kao što je Nina lepo rekla, u početku ja ništa od toga nisam naplaćivao zato što je sve to bilo za svoje drugare. Otprilike, oni mene ubaci na svirku, ja odem fotografišem njih za džabe, oni mene naravno časte neko pivo, ali poenta je što kasnije sam uvideo zapravo da to vredi i onda određeni drugari koji su pravili žurke i svirke su bili na foru, ej, mi možemo da te platimo, zato što i mi zarađujemo sada od ove žurke. I otprilike tako je krenulo, to je bilo možda par desetina evra u početku naplaćivano i onda jedna žurka, druga žurka, treća žurka, malo po malo, skupilo se. I onda već posle toga kupio se Blitz, pa su onda krenuli 18. rođendani i onda je otprilike moj hobi krenuo da se naplaćuje. I onda sam počeo malo ozbiljnije da gledam i rekao, ej, šta bi stvarno mogao da uradim, da usavršim sebe, da usavršim ono što već volim da radim i naravno, logično, kako bih počeo da naplaćujem više. Jer zašto bi sada mene neko plaćao više ako ja ne znam ništa da fotografišem? I onda, posle toga je krenuo Fotorama festival u Kragujevcu, gde sam imao prilike da upoznam razne ljude iz sveta umetnosti. Dosta njih je bilo sa nacionalne geografije, dosta njih, kao što rekao, umetničkih i konceptualnih fotografa, dosta njih koji se bave, recimo, fashion fotografijom, dosta njih koji rade high-end beauty retouching, previše mi mozak ide. Upoznao sam dosta ljudi koji se bave, recimo, retuširanjem postera za velike blockbustere u Hollywoodu. I kroz svo to iskustvo i normalne priče sa tim ljudima, ne samo na tim masterclass radionicama, počeo sam da iznova doživljavam fotografiju, kako bi se to reklo, počeo sam fotografiju... Da je vidi na neki drugi način, u nekoj drugoj dimenziji, nekim drugim očima. Tada sam uvideo kako je zapravo u svetu među svim tim glumcima, kako je to iza scene, šta prolazi zapravo kada prave taj koncept, kada... Ne verujte svemu što vidite. I onda je krenuo Instagram, onda je krenulo upoznavanje sa ljudima, onda je krenulo putovanje kroz ceo svet, makar po Evropi, nisam još bio dalje van, to, Jean-Claude Van Damme. Krenite da fotografišete kada nije zima, krenite da fotografišete zato što volite, probajte da izađete sa svojim drugovima i drugaricama u početku, probajte naravno da... Ne mislite o lajkovima. Da ne mislite o lajkovima, ali naravno savjetujem sve, nemojte takođe da se stidite da objavljujete svoje rad. Nemojte nikada da sumnjate u sebe. Ni u fotografiji, ni u školi. Verujte u sebe, jer ako vi ne verujete u sebe, evo mi verujemo u vas. Tako je. Samo napred. Ako se ne smrznemo. Ako se ne smrznemo. Već 18 minuta mi snimamo, naravno probat ćemo da iseckamo ovaj video. Sledeći put leto i ja šorc, majica i negde pored reke i komarci, i onda ću se žalim na komarce, tako da ne možeš udovoljiti čoveku. Uživajte u momentu, jeste hladno, ali šta da se radi. Eto, mi se smrzavamo da bismo vama prenuli naša neka iskustva. Ostavite još jedan like da se Nina ne smrzne. Ajde da se mi malo pokrenemo kako bismo se zagrejali i mogli
da vama Thank you. i mogli da vama nastavimo da pričamo dalje, jel može? Si. Bye! Juče smo Nina i ja snimali video, ali smo se smrzli dosta, tako da nastavit ću ovaj video sada. I gost u ovom videu, nadam se da neće da pobegne, samo čas. Opa! Samo čas. Ovo je Oli. I Oli je mnogo lijep mačak koji meni pravi društvo, tako da subscribeujte se da vidite još Olija. Miau. Tek 666. Nina i ja smo odlučili da sednemo u jedan kafić i da se zagrejemo, naručili smo čaj i otprilike kada je krenula krv opet da cirkuliše kroz naše šake, iskoristili smo prelepi ambijent i da napravimo par fotografija. Možete primijetiti na ovom behind the scenes videu kako je to izgledalo i dok smo mi naravno sedeli i družili se sa mačkama, pričali smo kako će da nam teče 2021. godina. Ako ste možda follower na mom Instagram profilu, onda ste na mom posljednjem postu pročitali da je otprilike sada vreme za giveaway. Pošto je danas moj rođendan, kao i svake prethodne godine, ja objavim rođendanski giveaway gdje vama poklonim da izaberete jednu od 4 nagrade. Ove godine dobitnica jeste Tijana, čestitam Tijana, ona se odlučila da njena nagrada bude profesionalni photoshoot. Kao što rekoh, zapratite me na Instagram profilu, subscribeujte se na ovaj YouTube kanal i lajkujte ovaj video i podijelite ga sa svojim prijateljima i u komentaru naravno mi ostavite ako imate neko pitanje ili neki možda prijedlog za buduće videe šta god da vas zanima. Pogledajte neki video sa playliste i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Kao i uvijek, stay sharp and stay focused. Paka paka.